rekao da je dalji put do Bagna u dola, sad što smišljeno. Nije, što? Da smo pravo išli. Ne laži čaj. Nije dobro. Ma ne laži. Ma eto, malo ko nešto iskopano, ništa posebno. Ali da ima nešto... Tu ću ovaj ciklnava sljedeće godine. Pravo, staro ima je. Treba ono iskopat bolje, treba... Ono, Evo bil meza. Općina Konjic. Znaš šta bi doktor Arsa rekao sad? Znaš šta bi doktor Arsa rekao? šta bre? Mi smo prinuđeni da se ovdje vozimo. Ali ružan. Sve je finta, znaš kako se dole to napravi, jer u biti... Evo on tu bio... Pogledaj gore. Kako lijepo. Sočice. Vrh Subaru. Suho masno, tako se kaže. Suho masno. Dunavom još. Momci. Ne niđe ništa. Ima i tamo, jel? Uncut Gems. I ovo treba bez ovog niđe ne proći. Nije softa brana. Čekaj, da, nemoj otvarati, sam držu šalice. Evo više ovdje, gdje će zaključiti. Više ovdje. Šta treba? Šta je? Reci sljedeći put kad snimaš, brzo, svašta pričam. Snimam, aj pričaj nešto. Kad se budem bavio politikom za 5 godina, moćemo ocjenjivati. Ajde forsira da ništa ne pričamo, da smo imamo stroj, imamo opću. Meni zelena obavezna, ja sam musliman. Šta ćeš? Piješ kafe? Čaj? Ima čovjek svoje rituale. Ili prijatelj. Ima čovjek svoje rituale, da zaspi, pa da naspijem brale. Pa viš da mu nisi kaškicu stavio, znao si da nije. To nije. Ovo nije Turina kafa. Mi draga. Kad nema velike ljubavi, dovoljno je i malo. U Zadar se može popiti. Bez krampona.
A reci mi šta je sa artiljerijskom podrškom? Pa zvao sam komandu, kažu nemaju municije. Moramo mi sad gore zaustaviti. Ili ćemo se oduzeti? Pošto su čaje, buđi otišli. Gore. Ovaj tačno gore ispred mene. Iza mene ostaje Vito, koji nažalost danas nismo mogli. E sad zašto nismo mogli? Uvijek je bolje ispriječiti nego riješiti. Znači naleti vjetra su bili katastrofalni. E sad ćemo probati gore, još malo da se popnijemo i da napravimo par nekih snimaka. Nadam se da ćete uživati u ovom, nazovimo ga vlogu, ovo su neki vlogovi na moj način. Pozdrav i čuvajte se, planina je nekad majka, nekad mačeha i nikad je ne treba podcijeniti. Eto toliko. Znači, kako smo rekli da se 1560. Čovjek da rizikuje i neku prelijepo, a da eto da smo otišli gore ne bi ništa vidjeli. Da smo gore se pokrali već oblaci. Prijatelju, da li si zadovoljan? Moraš mi malo interakcije ubaciti, dobio sam pritužbe. Eto Panč, sada ja forsiram ljude da pričaju, dođi švicarski je, pokupi se pa forsiraj ljudi.